ikaba indirimbo. Nimba opepase. Wohinga inyanya ikaba indirimbo. Wohinga rengarenga ikaba indirimbo. Wohinga ibirayi ikaba indirimbo. Ikigutangaje abarundi bose ntawe ndumva bapinyo bakamubwira ngo uzari ibirayi n'abanyafurika. Ikirayi nisho cyambere coroshe ariko kiza cyera ndikiza kibura isoko. Nimba unaniwe kuririmba wahinze ibirayi akabateranya. Umugabo witwa Naboti n'umukongomani wa hakurya kuri Kiriba azagendera ku mpago yahimbye indirimbo baravuga nawe niba kubaza ni kuki uzuye amahoro nawe usababwire ni Yesu wanjye nawe ni kuki ugendana nawe usababwire Yesu wanjye nawe nibakubaza ni kuki uzuye ibyishimo nawe usababwire Yesu wanjye neza. Tugize ngo turebe abantu baza baririmba ku ijwi rinini igituza cy'uyu mugabo bakakiguha sinzi ko ririmba ariko urebe ukuntu ngana azaririmba gutya ukumva badayimoni ko barakomeza gusakuza bakavuga ngo turagiye. Ni ukuvuga ngo umenya ibyo Imana yashize muri we ntarinda ngo bamushiture babanze bashite aravumbuka agakora Yarashitu. nakora ko Imana Salomo barangiza ahimba imigani ibihumbi bitatu ayikubise hasi yamakonkoboka amanutse mu ndirimbo aravuga ngo ngomba gukora igitangaza cy'indirimbo ahimba indirimbo igihumbi na zitanu. Muri izo ndirimbo igihumbi na zitanu harimo indirimbo yo kumenya ukuntu imyororokere y'amafi ukunda amafi azayima n'ukunda byara arabimenya yamaja mu bijanye n'ubutaka amenya ubutaka ukunda bugomba kwera ibyo bikuraho ibijanye na matematike iyo ndirimbo arayiririmba arayizamura yamamanuka mu bijanye na communication arayizamura ibijanye na finance arayiririmba. Isi ndishaka barebare isi irashaka bafite indirimbo wacuruza ikaba indirimbo. Nimba opepase. Wohinga inyanya ikaba indirimbo. Wohinga rengarenga ikaba indirimbo. Wohinga ibirayi ikaba indirimbo. Ikigutangaje abarundi bose ntawe ndumva bapinyo bakamubwira ngo uzari ibirayi n'abanyafurika. Ikirayi nisho cyambere coroshe ariko kiza cyera ndikiza kibura isoko. Nimba unaniwe kuririmba wahinze ibirayi nitwe bagabo ukubu nyine twese uko twarimo aba bazalotinga indirimbo zabo nimuramukanye mwe nyine muvuge ngo muri abagabo muri abagore muri abagabo muri abagabo ndababwiye ko muri abagore muri abagabo. Bibiliya ivuga ngo turi abagabo abakora uko Uwiteka ashaka bose ni abagabo. Ubundi ibindi twibwira ni byina ariko Imana yaravuze ngo ukora ibyishaka byose rimwe na umwe. Bibiliya irambwira ngo barangije ngo abanyabwenge badafite ubwami bw'Imana batazi kuririmba baririmbira ibigirwama batarama Imana igaceceka imbaraga ngo zibashiraho. Umwami aravuga ngo mango mutadeta ibyembingu yababwira Mungu winyu wemigisi mango mutadeta ngabareza kutuhamba mushi. Okay, ririmba Abami ba mbere 4 umurongo wa 29. Yes. Kasome nuko Imana ya Salomo ubwenge none se mbere na kose ni mu yindi Bibiliya okay. Hano ni 4 no ku 9 nasomye kuva muri office ndasomera isoma kuri Bibiliya iravuga ngo nuko Imana ya Salomo ubwenge Imana ya Salomo ubwenge n'ubuhanga bwinshi cyane na ufundi mwingi sana n'umutima wagutse yego bitagira akagero yego nk'umusenyi wo ku kibaya cy'inyanja utabarika. Amen. manuka hepfo. Ubwenge bwa Salomo bwarutaga ubw'abanyabwenge bose b'Iburasirazuba n'Abayegiputa bose. Imbaraga z'Imana
yarushaga abandi bose ubwenge nka Etani umwezezeraha kandi ka Hemani na Kuroni na darada bene Mahori yamamara atyo mu mahanga yose amukikije. Yahimbye imigani 5,000 n'indirimbo 1,005. nako nashaka Mana ugeze umugisha ndamukirizo umwicara mubwire ngo Uwiteka guhindira niyo mpamvu umuntu agomba gusoma Bibiliya nishe zimwe iyakera iyubu kera barayitemaguye ni mugure za Bibiliya kera mwabonye ko kuri telefone bimwe barazitemaguye. Okay, ndakashimire ni mumpere pasiteri amagambo atubwirije y'ubwami bw'Imana. Umumpere tagaho Noah ifaranga mukomera amashimeshi. Sikuku aliponi okoa Yesu na kwa neema na upendo kindi na hasina varia dega namuna hini higi na gandi la varia jamais gani sempre na kwa neema na upendo akaondoa dhambi zangu sikuku aliponi okoa Yesu watugiye amagambo akomeye tayobwo umutima wanjye uranezera twese kabisa. ndavuga ngo Uwiteka aracyafite ibikoresho bye. natekereje ukuntu imbaga iri ahangaha harimo bamama harimo basore bahungu n'abakobwa batagiye kurara mu tubari ngo barare babyinira iby'isi shitani. ndavuga ngo Afurika cyafite ubutunzi ndamukiriza umuntu mwicara umubwire ngo iki gitaramo gihitana ikibazo cyose igitaramo gihitana ibibazo byose uzabikugora n'izina rya Yesu. Code valide Salomoni mwana Daudi mwana Yesaya sukuma tepas yamukoza aramuvuga. hari umugana bakuru baza bacango nta mwiza utagira inenge. aravuga ngo kugira ngo ubone amakosa y'abandi uje ubanza wimenye. niwe mugabo wa mbere wavuze ngo unihurumiye unisame. twatunga bene umutima ibibazo byoshira kwisi. abandi mvuga bafite umuntu wese yimenya amakosa ye agahindukirana mu gikuta akabwira Imana ngo Mana mimi mwenye hatia nilikombolewa makosa yalipojitoa dhambi zangu na zako alizitoa dhambi zimetundikwa msalabani alipojitoa Mwokozi alizarauliwa na kukataliwa atupatanishe na Mungu. Alizarauliwa na kukataliwa atupatanishe alizarauliwa na kukataliwa atupatanishe
ijuru niwe uzakugezaho utarabe. Amatwi nabi ushobora kumva ariko tubishire mu bikorwa. Nibakunda mukisi Mana guhunda umwana w'umuhungu kabisa. Nimuntega amatwi ninjira mu ijambo ry'Imana. Pema Pipa asina varie. Notre Père. Uzakora ibikomeye bitegura kare. Nuzagera kure areba kure. Devas. Umuntu SUBUGUFI, umuntu NIMITEKEREREZE. 4 defas. Tête peut passer. Dawudi aravuga abwira umugabo witwa Sadoki, aramubwira ngo ufite umwana w'umuhungu, kandi ndabona kuko iminsi yanje ayigana mu musozo, ariko ndashaka kugira ngo nubwo pasi ibyo nakoze Imana itanemereye gukora ariko uzakomokamo. Fideli we. Nimuzamure ibiganza. Kisima cy'amazi safi hakika ndamukiriza mwene wa umubwire ngo kizakorekeje kizakomoka kuri none nureba kurya. On va construire aujourd'hui. Ngo bamukorera ibintu bitatu ariko biciye kuri se. Ijambo rya mbere Dawudi ngo aheza umuhungu wiwe aramubwira ngo ndakuraza umurage mwisi. Abanyabwenge baraga neza, abazagera kure bamenya gutegura. Imvugo z'abakomeye babahe baririmba. Iteka ryose nukora neza urimo kuririmba indirimbo. Mfite topic ivuga ngo Imana iguhindirimba. Ukuruzuye muri wowe urindirimba. Ariko impamvu utarareba kure niyo mpamvu zikikwishemo. Kandi ikiza kigera agaciro nuko cyagiriye isekamara. Pema mambo Paenda samana banda. nimugera muti Kinite os. chi Kamo. Vinyuma we vivi nyuma Farao Roko Imana bwabuke Vinyuma Tikamo we Tikamo Farao Roko Imana bwabuke Tikamo niyo yaturiza muri wawe harimo ubutunzi. Pimeas. Abemera ko muri bo harimo ubutunzi nibazamura ibiganza. Sama Maende costa. Trotorite. icyakarara aramubwira ngo Sadoki uri umutambyi Rumutamze. nabo mukorana mwese mbahaye umuhungu waje ngo mumusiga amavuta. Ikimenyetso cyo kuyoborwa n'umwuka wera. Abagera kure bayoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera agira phase zitandatu. Ndavuga zitatu. Iya mbere ni umuprofesseur ordinaire, ni teacher uzo wigisha abagufi n'abarebare, kandi nda muntu azayigisha ngo atsindwe. Nta kizamini cyo nta mutiyani, Ta interrogation. nta interrogation, Ta exercice. sima pesa. Per tas. Icyakabiri ngo azaduhishurira. Icyagatatu ngo azatwibutsa pasi. Nimuzamure Moses ndamukiriza uwo mwicaye umubwira ngo muri wowe huzuye ubutunzi bw'indirimbo ariko wanze kubusohora.
neza iyo uri maso Yaturinze. Tika tika aramubwira ngo icya gatatu nguzamenye abantu twabanye neza nguzamenye nabamanyana bashime abarundi n'abarundikazi abanyafurika n'abanyafurikakazi uturinde bamanyanga ndamukirisa umuntu umubwira ngo Imana ikurinde manyanga sindwa manyanga uve alisikia kelele za watu wengi mno akaambiwa kwamba jina Yesu anapita akapaza sauti kwa nguvu sana akisema alisikia kelele za watu wengi mno akaambiwa kwamba jina Yesu anapita akapaza sauti kwa nguvu sana akisema mwana wa Daudi Yesu ni rehemu we mwana wa Daudi Yesu ni mwana we unirehemu we mwana wa Daudi Yesu ni mwana we Yesu ni rehemu. twitonde tubanze tunoze ijambo nula na nitwe Mungu ganula nula na bavire ganula anula na karumeri ganula Ganula na twemana ganula na bayumbe ganula Ganula na twemana ganula ganula na bamuhuna ganula we Ganula na twemana ganula we. Hallelujah. ibintu bishamanutse maatine feriedes mwarangiza Salomo mwafata ibyo bintu bitatu amaze kubibona aravuga ngo umugabo azagaragaza ibikorwa yarangiza akaririmba indirimbo Imana guheza indirimbo muri we urazifite ushobora kuririmba muri soprano abantu bagakunda kandi amapepa agasohoka waririmba muri alto abazimu bakavuza induru waririmba muri bass gusa icyakwishe turamenya kuko zikurimo uyu munsi wa none naje kubagumura ngo mbabwire kuko ntimuje mu ibarabara ariko muje kubwira ijuru ngo juru we twamenye kuko wadushize mu butuzi ufite indirimbo none dufungure password bituma dutegura ibizaramira abantu muri fiti birambwira ngo arangize aririmba indirimbo ya mbere aravuga ngo ndi mu rugendo rw'umukiza azamuka witwike beyo ni muzamuri ikabeyoni niyo abantu batsirimbira niyo abantu batambiraga amaturo niyo abantu baramiriza Imana niyo abantu baririmbira Salomo aravuga ngo nubwo nawe ibintu bitatu ngomba kwirema mu ibyanshe nawe urashaka ko indirimbo yawe sha ivugwa reka gusinzira reka guceceka vumbura vumbura nimugera muke nimuzamu urasena yamavumbura tihamagara n'abandi tiyanasezera n'umugore yasezera n'abana bahita zamukana kapasite yikunda Imana izakuzamura bizavana n'ahanga habiri iteka mu mutima kuko mu mutima niyo centrale ijuru riza riba hanyuma ubwenge mugiswa aravuga ngo kuna hekima na kuna akili na kuna maarifa na kuna ufundi stadi ndagutanga haleluya numara ukore mu mutwe wawe Imana esi ndirimbo
akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani, wesimama, jipange sawa sawa. Macho yako mbele, hatua 10 songa mbele. Simama kiume, jipange sawa sawa. Simama, simama, jipange sawa sawa. Simama, simama, jipange sawa sawa. Simama, simama, jipange sawa sawa. Reka mbitegereze neza. Urahuwa. Hari abazimu babasohoka mu bitaro. Hari indwara ukuze hazigenda. Bishurira nani uyagoma banga nani wewe unagoma banga bishurira nani unagoma banga we bishurira nani uyagoma banga bishurira nani we unagoma banga bishurira nani uyagoma banga bishurira nani we unagoma banga we bishurira nani uyagoma banga bishurira nani we unagoma banga we uyagoma banga bishurira nani we unagoma banga we bishurira uyagoma banga bishurira nani we unagoma banga we bishurira nani bishurira nani bishurira uyagoma banga 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 birasala uyagoma banga uyagoma banga ya nimuzamure bikasi sema haleluya nimugumuke ninga safe ntimuje mu mabarabara ariko mugumuke muje kuma kandi ntimwigumukane urusaku muzamukane ibitekerezo bizima hanyuma muri ibyo bitekerezo sangana harimo ibindi Imana yashize muri mwebwe byitwa indirimbo pimila kate mimima osine bibiri ijambo ry'Imana ngo atanga amaturo 1000 baada ya hapo gebione ngo ararya Mungu akakosa amani. Hari ibiza bituma Imana ibura amahoro. Ibitekerezo zacu bizima Bibiliya ivuga ngo n'ubuhanuzi. Iyo utekereje neza uburirimbye abantu bose bandika indirimbo batekereza neza. Habe naje ndimo umunsi umwe natekereje kuri Petero umunsi yamanutse ku rusengero rwitwa Gwiza fara ya la 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 pat
kinaomba chakula. Iyo ndirimbo yamvumbura ibintu byinshi. Umugabo umwe muri Amerika ndavuze izina rye yanoreje $300. Arambwira ngo indirimbo nayitegere nari mfite ikibazo kirakemuka. Ndamukirizo mwicaranye umubwire ngo indirimbo ufite zivumbure uzisohora uzishira hagaragara hanyuma ubutunzi utarabona gira ububona. ariko kirikino umugabo ma ni musamu tarabani iyo ubonye ubwenge si ubwawe wenyine kandi wawe ubwenge n'Imana isizi gushaka biravuga ngo ubura ubwenge bwose azaze muri province y'ijuru nanje nzabumuha urusaku ufite ngo wowe bizarakunaniye ku ishuri goronzoka uzamukana umusozi urabikindu waba nguwendeshemo n'Imana hanyuma nayi gukora surprise ndizibuze habe n'ubu bari mu gukora za anniversaire abantu bakabahisha amatariki barangiza umuntu akaza kwinjira mu nzu agasanga bamuteza ikintu kizima. None se muza mubikorera bityo abo mwashakanye n'inshuti zanyu Imana murayikoroga ire kubakoroga. Ndaje baheze ibintu Imana irashe no kurika iramanutse Isa tadine Vegas barangise Imana iramubwira ngo homba sasa homba utakalo haramwe unataka hekima sina maneno mengine. Biblia neno la Mungu linasema baada ya hapo mbingu hazikwenda mbali zikamshushia hekima. Imana iramubwira ngo nibindi utasabye ndabiguhaye ibyo utunze si ibyawe wenyine ukimpamvu ubifite nuko bari abaturanye mubanye neza bo kugoboka gute woreba imirazi kandi wanyu ndayogira sigadeba aho tarte Biblia yaravuze ngo abantu b'iburasirazuba ngo n'abamajyepfo n'abamajyaruguru ngo n'abantu b'Egiputa ngo n'abantu bitwa bakalikoni n'abadarada n'abamahula ngo abo bose ngo baraza gushakisha ubwenge bwa Salomo. Imana niguha isi zagushaka ririmba indirimbo ikurimo isi gushaka nubwo wogira umusatsi w'agatsike ariko nusohora ikikurimo isi izagushaka. Nushake ube mugufi Daudi SUBUGUFI Daudi Biblia iravuga ngo alikuwa mfupi ariko akoroga ijuru riramanuka. Nta muntu wari mugufi kazakaye kandi Biblia ivuga ngo alikuwa mfupi wa kimo. Iyo Biblia ivuze ngo ni mfupi wa kimo nukuvuga ngo yari mugufi mu buryo bw'igihagararo ariko itete yari mugufi. Aho kuvuga ngo ube muremure itete ibe ngufi ni ikibazo. Mumenye mumwiyeke uyo satani yo kaenda adamu mutayemele mutakolwe agabateranya. Umugabo witwa Naboti n'umukongomani wa hakurya kuri Kiriba azagendera ku mpago yayimje ndiri baravuga nawe niba kubaza ni kuki uzuye amahoro nawe usababwire ni Yesu wangi nawe ni kuki gendana mahoro nawe usababwire Yesu wangi nawe nibakubaza ni kuki uzuye izishimo nawe usababwire Yesu wangi neza. Tugize ngo tureba abantu baza baririmba kwijuri nini igituza cy'uyu mugabo bakakiguha sinzi ko ririmba ariko urebe ukuntu ngana azaririmba gutya ukumva badayimoni ko barakomeza gusakuza bakavuga ngo turagiye. Nukuvuga ngo umenya iby'Imana yashize muri we ntarinda ngo bamushiture babanze bashite aravumbuka agakora yarashitura nakora ko Imana Salomo marangise ahimba imigani 3,000 ayikubise hasi yamakonkoboka amanutse mu ndirimbo aravuga ngo ngomba gukora igitangaza cy'indirimbo ahimba indirimbo 1,000
muri izo ndirimbo 1005 harimo indirimbo yo kumenya ukuntu inyororokere y'amafi, kunda amafi azayima n'ukunda byara arabimenya. Yamaja mu bijanye n'ubutaka, amenya ubutaka ukuntu bugomba kwera, ibyo bikuraho. Ibijanye na matematike, iyo ndirimbo arayiririmba arayizamura. Yamamanuka mu bijanye na communication arayizamura. Ibijanye na finance arayiririmba. Isi ndishaka barebare, isi bashaka bafite indirimbo, wacuruza ikaba indirimbo. Nimba ope pase wohinga inyanya ikaba indirimbo, wohinga rengarenga ikaba indirimbo, wohinga ibirayi ikaba indirimbo. Ikigutangaje abarundi bose nawe ndumva bapinye bakamubwira ngo uzari ibirayi n'abanyafurika. Ikirayi nisho cyambere coroshe, ari kiza cyenda kiza kibura isoko. Nimba unaniwe kuririmba wahinze ibirayi. Mwese muri ahangaha mugize ngo mukore fundraising, mukavuga ngo turemera umuntu umwe umutaha ubunyine w'ubuhinzi, yoba umuntu ukomeye twese ibihumbi 5 yobona igishoro ahandi bituruka. Si muri za haleluya nukuririmba, kandi kuririmba si urusaku n'ibikoma. Nimumve barundi kazi, guverinoma yacu y'u Burundi gishaka abantu bica n'abakomeza kumwe inzoga. Irashaka abantu baririmba. Manuka hari ushaka isambu kote y'ibihumbi 100 ushire mu renga ubwo butuma ndi mubwumva, ariko nibwo bufite imbaraga. Pima mambo Pima osina varia de gas lere bresh tante passe nayizi bitunguru neza imodoka 7 ifuso 7 mu Buganda. Uwo munsi imodoka zari ziparitse nabaza kugura, corona yamidibuka nico cabaye icyago gusa, ariko itatibuka. Kandi nana depashije miliyoni 11 z'amagana, nukuvuga ngo naringiye guhabwa miliyoni 77. President aratangaza ngo nta soko umuntu ufite iciwe yamaguma muzo. Dunia tulimo inayumba watoto ulia wazazi nao kilio. Ikorari ya mouse imbaraga mufite mwakora ibikomeye. Naje kubagumura ndamukirizo mwicaranye umubwire ngo dufite ubukire ariko ntiturahaguruka. Igihugu gifite abasore gifite indirimbo, igihugu gifite abasore gifite ubukire, igihugu gifite abasore gifite abanyabwenge. Muri ministere yose ginzi subira hasi kubera iki bafite indirimbo. Naje kubagumura mureke kuja mwibarabara, nimuhaguruke mukore. Kandi nibabaza mubabwire ngo nijuru n'amatayo ryatubwiye ngo titugumuke tuje mu mabarabara, ariko tuje gukora. Nimusamuri bikaza nimuvuge ngo haleluya. Imana ndizikoresha umuntu warangaye, izikoresha umuntu wahagurutse. Salomo warangize, Imana imugirira neza imuheza ibintu byose. Muri ba bantu yamubwiye ngo uzabane n'abantu neza, inshuti yari mu mugabo witwa Hiramu w'Itiro ni Sidoni. Uko hari inshuti za utarabona nuko indirimbo ya utarayiririmba, waririmba indirimbo. Aha ibutere hari umuntu ugutegereje ariko byuraririmba. Nimugire gute izo mbaraga mufite mutazi muzibyaza umusaruro, mukamuha mugenda gusa muri vile mukagaruka mutahe mukora. Hakika ya Mungu ureba abantu bari muno twavuga ngo tugura imodoka 15 twozigura, ariko turazigura gute kandi indirimbo taturire. Vous allez voir. Escote passe. Tayari sangala Kangamba saume panda varia la modingani landre de varia. zari shamba ry'Imana zarivuga ngo Mimika abana badamu nabo ngo barahaguruka. Umugabekazi w'isheba nawo ngo aramanuka aravuga ngo ngayuve myazi yo bwenge y'umusalomo, reka nani nigende buze byaba.
bazakubaza ufitiye office, bazakubaza address yawe ni iyi, bazakubaza ko ufite 30 ariko nubu nta nicyo gituza n'ikiki 30. Ubundi kwa Kadafe wagazurangiza iri sanse gutyo bakagusingiriza imodoka na diplome, warangiza bakaguheza n'ifaranga ugatangira gukora akazi. Afrika iri mu butunzi ariko ikibazo na tete normal kandi ubutunzi ndimo mba abenshi ntibabwumva ariko ijuru shimba ko wangejeje muri iki giterane cy'abasore. Shawe bukumuremyi wawe mu misi y'ubusore bwawe, imisi mibitaraza, imisi mibitaraza, imisi mibitaraza, imisi mibitaraza, nibwo uzaje uvuga uti sinejejwe nabyo. Abasore kwa Salomo mu gitondo kimwe yabaga nk'ibihumbi. Musamuri bikaza ngo abami ba Egiputa baza kwa Salomo, urashaka ko bami basa? Tumia akili vizuri, jua nguvu zako, muri wewe harimo indire. Sindabona abantu b'abanyabwenge nkamba nimugira muti tete aburi niri Dirimba si ya Dawidi, ego Saburi dirimba si ya Benazafu, niva mutima ayisaje mfite ubuhamya bw'igendera. urayisubiramo nimba navuga amagambo akomeye, isubiramo. Curange mugakunga ushire kuri B. Nahoraga nje kuvumba amashimwe Nako nashakaga karebe nabazi waka Moses itonde muyomba uvuga ko gusa hanyuma tubazanye bose uri mu kuvumba cyangwa bari mu kuza kuvumba iwawe. Susuruka shira nimbewe, Abagabo bazabaza kubarebaho nashegirisha bakaba bazubwenge uko bakora. bawe Guhaye indirimbo ndagarusa n'ibikorwa. Susuruka yo shira nimbewe, bima nashegirisha bawe n'ijuru. Yesu yakongeshe itabaza ryaje imuru umwijima, umucuraganza yampagaritse ku musozi wanjye, amfishwe ryo kuvuga imirimo yewe. Nahoraga nje kuvumba amashimwe y'abandi, arebera mu madirisha y'abandi batamba. Yesu tarobanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Moses muyomba nimusambure ibikaza samba. Isiraheli bagiye mu bunyage gatatu. Umunsi wa mbere bajana abanyabwenge n'abantu bafite capacité y'ubukire ngo barangize kugera mu gihugu cy'i Babuloni. Hari abatipe bane, Daniel, Ananiya
Mishaeli na Azariya. Emmaus. Mouse shame. Mwebwe muri Afrika ya. Ntabwo muri mu gihugu. Turacyafite ahantu twokodesha ubutaka. Naje kubagumura mureke kugira abantu nabi ariko mugumuke mukore. Barundi kazi. Yawa usinziriye we. kanguka Yawa usinziriye Kanguka. Nubarangiza baravuga toke. Twabwe tituzifata kaba. Tituzagana kaba. Indirimbo dufite ni maombi. Ese buri gisubizo. Guverinoma kandi shogi Nebukadinezari yategekaga isi yose. Yagaza avuka yakorora gutya. Abari muri Afrika bose tukama twise imitwe. Ariko abahungu bane baramubwira ngo tugiye gutara. Indirimbo turarira. Ngo barangize ngo baririmbe gutya. Ijuru ngo riramanuka. Ribahishurira ibyahisho. Nta muntu uzuririmba ari kumwe n'Imana. Imana ngo reka kumwishurira. Amakuru nayangaye. Ikisi kinyejana. Cyabasora kugaragaza integeke. Nitwe bagabo ukubu nyine twese ko twarimo. Aba bazalotinga indirimbo zabo. Ni muramukanye mwenyine. Muvuge ngo murabagabo. Murabagore. Murabagabo. Murabagabo. Nino wabwiye ko murabagore murabagabo. Bibiliya ivuga ngo turabagabo. Abakora uko Uwiteka ashaka bose nabagabo. Ubundi ibindi twibwira ni byina. Ariko Imana yaravuze ngo ukora ibyishaka byose. Nimwe na umwe. Bibiliya irambwira ngo barangishe ngo abanyabwenge badafite ubwami bw'Imana. Batazi kuririmba. Baririmbira ibigirwama. Batarama. Imana igaceceka. Imbaraga ngo zibashiraho. Umwami aravuga ngo mango mutadeta ibyembingu yababwira Mungu winyu wemigisi mango mutadeta ngabareza kutuhamba mwishi. Ariko Daniel bituma Imana yo mwijuru ibisa imuigi kundiro kumwami Nebukadineza roti nzosi siyobera abanyabwenge babulani ariko Uwiteka Imana izishurira Daniel siyobera abanyabwenge babulani ariko Uwiteka Imana izishurira Daniel. muri mwebwe bamwe bazaba bakinyi. Nimurangiza mumanukana ijambo n'akabumbu. Nitwa Matayo. Muzoza mutsinda ibitego. Ifaranga zinjira kuri account muryamye mu bitanda. Iri yandaza haleluya zihaba. Ta suplan. Tanari. Nukumenya kuzinya umupira. Warangiza ukawumanura. Kandi zinyigisho abenshi baravuga ngo Matayo yadanganyitse. Iyo tubwira ngo bamwe baje gukina umupira. Hanyuma tuzaduhurira muno twese. Niturangiza turamye Imana. Mukandi baze gukina. Bakine muri equipe nationale y'igihugu cy'u Burundi. Batsinda bitatu. Hano hogera bakomeye. Nitwa Matayo. Nimudahishurira muzaba bakene. Muririmba indirimbo. Abandi muri mwebwe mwakagombye mufite za saruni nka zitatu. Imwe ku mutakura, iyindi Kibitoke, iyindi Ngagara, iyindi Centre Ville. Iyindi mukanyosha. Mwarangiza mugahamagara ijuru n'Amatayo tukaza kubakorera publicity. Ibi ndimo kuvuga n'ubutunzi ndimo kubaha. Kandi simbibabwiye ngo museke. Urabizi twishura no kutagira ubutunzi kubera ubujiji no kutareba kure. Tugahera turuzi gisirimba twese turahaguruka. Guhaguruka tikirabe igisubizo. Imana yaturanye inda zacu ntizavamo. Kandi bamwe bavutse gutya. Bamama bavuye mu mirima bikore ibigori. Ngo turangize tibana babaga ariko bari muno mu mujyi imbuga itazatumaze.
igisubizo. Ndasenze muri ijoro tangira umenye kuko ufite indirimbo muri wowe, harimo indirimbo zisohore, hanyuma urebe ukunda Imana iguheza abakugana. Abasedwa baratwigishije, batubwira ijuru, batubwira n'umuka we. Tuwavuze mu bijombo, tuwavuze n'ibogoboko, hari abantu batazi. Ariko aho ninko tuvuga ibururi, tukavuga rutovu, tukavuga n'ahandi. Abantu bose bakomeye bamenyekanisha ahantu nabagira ibikogo. None mundebera ubutunzi buri muri Afrika, ni murebe ubutunzi. Mufite indirimbo zingahe? Oya muvuga izo izapanzwe kazingahe? Muzarocinga zingahe? Zose zitanu. Okay, ubundi umunyabwenge uzi kwigisha tazarangiza kuru, azasigaho gake. Nimugira mutya, nimukomere Imana amashimisha. Salomo hawe ubutunzi, ariko abantu ngo baza kumureba kubera ibintu yakoze by'ubwenge, bakongera bakamutera inkunga. Iteka ryose nubona umunyabwenge yakoze igikorwa tugacicike, uzaba uwa mbere kumushigikira, kuko ushigikiye none nawe azagushigikira ejo. Ni umupira uzunguruka ukagera kure, ukagera niri. Igihe kimwe aba bagabo twaririmbaga mu gisirimba, twariko tubireba none indirimbo ministeri yitwa Shalom, indirimbo zimwe n'abandi badamu turaririmba, babiri bamaze gutaha. Ariko izo ndirimbo umugabo umwe yayumvise ari muhereza, aramubwira ngo yakumbuye byabi. Reka mbabwire, ibihe byiza biza bikomeza kukangura abantu, kandi ibihe byiza biza byirukana abadayimoni. Amen. Reka mbabwire aya magambo, nimukomere Imana amashimisha igira nimara zarangiza. Umusumwe jawe Karegeya, Bishop Karegeya na Revera Kado, twigeze kugira umuvuduko tuja gutarama ahantu hitwa Prayer Mountain Buganda, ngo turangize gwashika tuhamara ibijumweru bibiri. Imana iratubwira ngo nimumve mu abagabo, mukomeze munshakana umwete, nzabagirira neza. Njye mu bibagoboga Imana yarambwiye hari muri 92, Imana irambwira ngo uzagenda isi yose, kandi uzaza ugenda mu ndege. Tega amato, icyo gihe mu bagabo ikirato cyatobotse gutya, ndi mu gitaramo, ndi uwa mbere gitobokera mu nzira, kandi arije koniteri ugomba guhagarara imbere karirimba. Hanyuma abantu ndiko ndirimba, umuyaga uturuka iburasirazuba, abantu bose bafata amazuru. Ibibazo ntibiravuga kuko watekereje neza tutabara. Isiraheli baririmbye Zaburi, nimuzamura ibiganza, igitabo cyo kuva ibice 15 n'umurongo wa mbere ukamuhomboka. Bibiliya yambwiye ngo inyuma hari ingabo za Faraho, no hirya no hino hari imisozi, tukazuririmba indirimbo uri mu mahoro gusa. No mu gihe cyo mu bibazo vumbura ibintu. Kibazo bahimba indirimbo gusa iyo wajyanye kuri matress. Nshaho uyu nguyu inkazi maze kunyarwa, naryamye ku kirago ngo kirangize umuswa urakidegena, numva umuswa utangiye kurya umuswa, ariko ndatara. Ibyo byose birangiye papa, uyu munsi wa none niba hari abagabo Imana yagiriye neza, naje nambara nk'abandi ndimo, nzaho nambara koboyi ikambera. Ariko muri pasi ibihe byangezemo mpimba indirimbo, muri indirimbo ya mbere nasoye Farao mutumubaya aliwatesa wana Isiraheli, twayisohoye dufite amapataro yo kwambara abagabo. Muri mwebwe harimo indirimbo, muri mwe harimo indirimbo, nimusohora indirimbo. Izo mbaraga mufite ni indirimbo. Muri mwebwe harimo abadokiteri,
muri mwebwe harimo abantu b'abacuruzi bakomeye nimusohore indirimbo mwese ndi muzaba bareveza abarevera amusore abarevera mwese mufite ubutunzi bubari ni mu busohora. Reka mbaza akabazo, ni bande bazi gusuka? Bazamura ikiganza. Uzi gusuka? Urabizi? Ejo uzaze nguheze $10. Haguruka bakubona. Iyo niyo market abagande baturusha n'abanyakenya baturusha. Iba bagaragaza ibikorwa utuzi twose bakadutanga mu ikanisa bakabwira ngo abantu nimuze dusenga ariko ngututuze ariko twebwe $10 apana mu marundi ndagwa mu $. Kandi cyo ni ikimenyetso kuko ugiye kuzoza usuka abantu abazungu bakuru. Ninda wundi usuka haguruka ngwino hano. Sinababwiye ngo musakuze mimi ninajua Kenya niko ninafanya nawe ngwino fukamana muze mfukana muze tubasenge ninda wabwiye ngo muvuge fukamama tusenge Imana data mu izina rya Yesu Kristo ukingura amarembo y'Iburasirazuba Mana yakigira neza uri Imana ikomeye uri Imana yuzuye imbaraga n'ububasha ubaheze kwishuri ibintu bikomeye nurangiza ukingura amarembo babone finance aba bavandimwe bafite impano uyagure muri bo mu izina rya Yesu umugisha ibiganza byabo kubw'ibitekerezo byiza batekereje imbaraga zima wagura impano zabo mu izina rya Yesu bagirire neza kuko uri Imana ikomeye babone kugira neza kwawe mwami biciye mu mbano wabashize ku mitima kugira ngo babashe kubikora kandi babikore neza ubibagurire ubibafashemo kandi ubahe gutera imbere ni mu izina rya Kristo umwana wacu. Imana ibaheze ba sponsor ukomere Imana amashimeshi ngiye gukora igikorwa cyo kugira ngo dushigikira abafite indirimbo. President ngwino umuyobozi w'abaririmbyi Mouse Mouse abantu bafite indirimbo bazarucinga kandi bazakora video recording hanyuma nta bundi bukire bafite Nimba uwa mbere ni ejo nzabaheza $20. Ndashaka abantu nimuhaguruke aho muri muhaguruke. Budget yabo ni $20,000 murabaga y'amarundi faranga nkeya cyane. Umugabo umuyobozi itanu ejo bundi Revera Kado yahuye n'umuntu amugurira imodoka ya 0 km cyane kabisa 0 km. Iyo modoka ariko mu butayu yagize n'imisi miremire hejuru wa munsi iramusengereza. Nubona umuntu afite ibitekerezo byiza uzamufinance. Ikorari zose mwatumiwe hano mwatumiye abanyu nabo ngo bazaze nimuze mushigikira